Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Ki he no yalam jong ka RBWF hakas ngi baar kilahyar sya ka snong molas nai hariboy nakabanta banikan dulut ikino yalam snong jong ka thany blok 2 haswa baka sarkar kan sedang ya ka jing penbitput ya ka wat ka baar nakabanta ban pentikana ya upur usam bat ban lum jing tip na kino yalam snong ka thany syapang ka jinglong jingman hakate ka thany baki paiba kimdei ban mat jing e berkamtam baka sarkar kamdei ban bakla hakan ka jing penbitput ka bamenta nakaliang ka seng hapo ka jing yalam uba bipul thankiu ubri presiden rengkat berkidkhat ka jing dan lang kino yalam ka senjuk kirang ba snong right nong tung nadu uba bis atun ubri presiden ba Aloysius Bina ubri sekretari bat kiwe kiletir badatai sani kumba ka seng ka kwa ban lum jing tip ya upur usam bat ki snong hakate ka thany habakran shakilap thai kubor hadin ka jing yalang ba kino yalam snong uba bipul thankiu ulong ba kum ka seng kadap da jing sungkuman bakate ka jing yalang hakte ka sngi kalong ba seiso hagabakum kino yalam kaseng kilayo ban mir jingmut ban yatai sani badda kawi kasur kaseng kan karshan be jika jing dawa jung kirang ba snong jong kate ka thany baki snong kasi kibadan kumba khat phra tali ki snong kan thubru sautali kiwe pat ki snong kasi kiban salaj ban ai jing tho biang sha menteri rang ba kide ban sha kan thub haka jala Meghalaya om sha ka jala Assam kaliang jungi kari boy federation ya play kerpang ya ki rangba ki riu temen ki balawan ban ya selok ban ya syong ban ngi akan digilang ke balapan bet ya kari boy federation mendagas ngi hang ni po mo last night ngi simkian la kaliang kaseng hadin bangi yugi ya ka jing kara jong ka sarkar Meghalaya ka Assam bahkan sedang no ya ka phase 2 ya ka jing ben bet put ben bet sam haga bdi bat dispute area ki ba don ha jelahi jungi berawai te hakani phase 2 kumbang itip ba ka sarkar kan sedang ban yakran ru ya ka block 1 block 2 tengi ka riboy federation ka banadu menswa ngi chu ya jan ya selok ya kran ru bat kini ki samla nongkit kam la ki nongelam jong ka sang Kalbi Student Association bat kumju ki paiba jong ka te ka than kalong hakabidi bat kini ka block 2 ngisim try ya ka jilong try ya ka block 2 ba ka dehi ka penta jong ka Meghalaya berkamtam jong ka jingpe jingmi jong ka administrative unit ka Riboy district de haba ka layak ya ka phase 1 kadon kendiat hangno ka jing yosngo jungi ba kadon kata ka jinglet jong ki minister ba ha ka jinglet minister ngi pun ba na kaliang jong kinong Assam hasurok ki perta ba ka de jong ka Assam klem da don ki perlok ki bah para je bedru jungi na kasi la surai bade ka Assam ni osnguru ya kubor ha ka phase 1 ha po ka stong mai kuli ya ka ju ka jaka ka lum jing tap ba ka de hi jong ka stong mai kuli ba ha po ka jelam Meghalaya bat kumju kata ka pung ka balasna lembaga skim MG NRJS ya kata ru kiyong bangila ni aino ya ka ni ka pung nama ngi simno ya ka te ka lum jing tap haba kadi ke jui ke jaka juga Meghalaya juga senong mai kuli hande kinang ong kumta tengi ngimpa bahkan jar yang sehisin ya kum kini ki betput apo kadi ke phase 2 ka baki ekran hi ka bidi bat kani ka block 2 tengi lalum banwat jingtip kenang ba ngin syai bat ke sarkar kan simlang ye ke jing penbait kana kaliang jong kini ki rang ba snong ki temen snong ki badon apo snong ki ba block 2 TKA la ringi pai la ngi wat bnya ya ka jingtip ha ka jingelang ka balong ha kini ki plai ki baladap apo sabuda ha ka ba kidon armut ki arliang mamla na kaliang DC ka DC na po ka Kalbi Anglong West Kalbi Anglong bakumju DC jungi na po Riboy district KSP na po arliang bat ngila syong ru pat kisang balang na du ka Kalbi Student Association ngi don ru ki Gorkha Student Association bat kumju ngi ka Riboy Federation ngila karan ha ka tigas ngi ba ka jingdawa jong ka Kalbi Student Association ka baong ba ngin buram ka sarkar boro akli ki sarkar na du Assam adu Meghalaya kin buram ya ka gadget notification jong usnam ka kendai spa sangpuwe kata ka di halai tarik April ka kendai spa sangpuwe ka ba ki kedo ya ka jing sna jing tau no ya kata ka Mikir Hill Autonomous District Council
Telangi pek ya ka put usam kitho ha ka bidi ba ke than sep ngi kiong ba ka de na po ka umyam ka dong sha ka hands down the Umken River to the mouth of Umlet and up to the Umlet River again. Te ha ba kitho ya kata ha kata ka demarcation. Te andre ngi kiong bangi nakalyang karbis to the ocean kiong ba day ban buram ya kani ka notification ka bakhat lai tarik April. Andre bangi pet pat ka jingtho ba kiong ha thai south east jong kani ki kdawru ya uta ulum jingka hulu ubulan du lai hajar sispa nyokupra meter above the sea level uda ujingka hulu ulong put usam ha kabiri. Andre ha bangi tim sai ba ujingka ulum jingka hulu udon siliang jong ka wa Umken. Te hakate ka jing ya kendu jung ki arliang kita ki DC na apa kili yang ni ka RBF ngila jubak ba ni support ya ka jing dawa jong kate ka seng ka student association ka baki ong ba diban buram ya khalai trek ladang ipe nama ujing ka hulu umdon ulum atli lai teli la mention ru hangi ya ka meter altimeter jong ulum bagi kerman biju ulum ubodon siliang jong kate ka snong siliang ka wa jong ka wa Umken. Henry menta pat kei ke ba kani ke jingpen bai jong kani sarkar menta ngiai kublai ya chief minister burom jungi galat sangma ubala simkhia bangin yo no ya uput usam jungi nama nadu bangi yo ya kejelangim dan uput usam mobiang Henry kani ke sarkar menta kala simkhia berwara no ya uput usam mengintip Henry apa ya kata ro ngim kwa pat bangin du pat ya kisnong kibahap apo kejelam megelea kibeli hop menhap po jelam megelea mansu ai kumbangi dunong lupa ya kiti kisnong ya kiti jaka palat ya ki ar kilometer square kilometer kibadon hapo garibo district na du bokla para gabangi du kumba point san square kilometer but kum 1.01 square kilometer ngiladu pat hakitan khana para te kumta kamde banlong siliang banlong tang take policy Henry ka diban ngi diban yorun nakasam laneng give na asam laneng shibru nakasam lang susakut kongrang kumtu hakabidi ban shay uput usam jong ka block 2 ka jungi Henry laneng yong ka block 2 nadu na ka jingkali ka diban 1 bangi kentu ka kentin block 2 laneng ikran pat tangya karat nongtung ka jungi kini ka pratelik snong ki bangi don ngi simpe na ka ka benda kabala peni lemba ketika khalai terik notification pon khalai terik kabaong na po kawa Umken kabe senda bat ke lum jingka hulu telada kalong lada ka blok tu ki simpen pantang lata kamu kala dei lupa ke benda jong ke Meghalaya telada ki ong bakadi sharus dan janeli kumba ngitip kabaong ka khasi states kabangiyo lum step ki ong ba na umsoy sya umslong na umslong sya umserli na umserli sya yam kanang de hi ka Meghalaya ka kum ka map jong ka khasi states Henry menta ngikwa no uput ngimkwa sumun pai segi baren na lu Henry ngikwa pat bakan sya balala ka sarkar ka ya da ka sur jong paiba ngikerman scam ba ngipai ke population base kemun ngibun Henry kimdi benrung kum kinong tu apo snong gijungi Henry gidi ban ajing tip kenang ba kipai ba ki balai bela sa ki penthor la sa ki lengka ken ya don lang harta ka jaka ban pensi sya ba ngibun mangi jai penru kasi ban ni kuwi jai penru hapo kani jaka kani kan long hi ka jingdawa jong ki senjuk ki rang ba snong ban kipai ba jong kinong snong block 2 ka RBF kam kwa ban ya kran hakabidi begini kam Henry kan ai ke Cingkersan ke barat pa ya ka senjuk kirang basnong jong ka blok 2 bat kisnong para marjan ha kite kitan dispute area jong ka blok 2 te laraja ba ka sarkar kam khot kam sim on granted ya ka jing peni jong kini kiri urang ba kiri teman ki bala im hapo kani kitan dan nakal yang ka sanghi kanamla bat pediang ha ka bidi bencing ka kaifot ka ba kani ka sarkar kan sepenmi hadin bala pendap ya kani ka phase 2 Raja ha kani kaipot ngin mat biang kumju ya kate ke jingmat jungi apo ka bogla para bat apo khana para area kamuna kaliang kaseng kambansi kaban penpau ya ke jing persya ke jing yaki halor kani ke isu
hadin bangila dia menyong dia kan dikaji kendulang kami kasih cukup senang sungka bondat dia bahap apa sungka rai untuk tu pembagi yang tinggi di penpau di sukman habat kini ki samla sungka rihoi yuk kedirisan kilawan pani kenduk ini kumpulan sicar senang akan ikut ni yo akan kira penyetai ayah akan ikam chua baka kini ki ap yang suka kin sim lo ni kenika berta ke baar untuk bentuk sam kilawan pani kenduk ini ke situ orang senang yo pani suku semut pani hai hang lo sampai kapang. Dan lagi yang sungai kubu presiden juga situ orang senang sampai ke boda ini dengan kuat hiban jekran sibun nemarangi ada bania sim bentalang nak bentar bania hilang nak bentar ukur sam kemudian juga cek berrealisasi tentang kanika arah yang tung bahap apa kan ribu distrik. Ngal coba bro dia kanika cukup penting apa yang sudah pada wan bani tentu bahas kita cik mistar bodon kami juga selama kalian bagi layok bagi keren pan air ikut Islam bagi ada pan segi bagi kat satu Islam dibagi di lampu bagi dari pan penting dok ya kasih dengan ka ba ka kuat bantu kepor ka semua ban air sini ada yang baga cuba waktu tu kepor kemudian di seram yang ba bayi Islam kasih baru tiba dari Islam kasih bantu hab cukup kecelam kalian dengan suku bantu pada kecil depan akan kepor ba nak kalian cuma sorkar mekalia siam berendurang bagi di minister di badan apa kesorkar akan kepor hadir bakilada ban thung ia kan ke regional committee nang bang katun kesimpulan sembu siam hatu kepor kalau ba kin khot ini no senang dan kalian juga kasih cukup senang minggu yang ini kecil depan bahadin baka sorka kalau ada ban thung ia kan ke regional committee kin semua ban kenal lem ini ban pentip lem ini nang ba ngin sutu ia kan ke pang suawa pinsin ia kan ke sucam ban penbek ia kan ke Kristu kabamut ba nitip ru mio ru cintip ba kumbalacia ha kan ke penbek ke berangkong nak bantah kan ke ru tuli ke cakap balai bakadon ka cingkulumar namar bana kalian sorkar kam sim la pentu di kinok sisar slom kiram ba slom di panba tip di kata kepor ke bukit penbai dan kalian sumi di kuat ni angdo ba swa ba kin le ikan kam ke baka kam tam ke kepor tip swa yang ni ka suci ba slom nam ba kiram ba slom barok kin tip bar ni nang ban le ko kam da ko bata ko ti sini ke na tepat ba kim dei banwan ban penlong dia ketika sini ya ban hurip yo put usah menmi aku apa nak usai kam dei banlong menmi jadi banlong kita sini kita sai kita sit ban ta ka mangi kino sisar nomor tip da ka tip lang la da piwan pakum la piwan pat ka bari ka betu komon kalong menmi menjong ba na kalian kui kino sisar nom jumlah pan tip ka ka ban ci kan mi biang ke kampung Temram kan mi biang ci gim kuat apa ke bakum kita kan cia kuat apa ni nak kalian sini kuat apa sisi balap penbek kan kuat kan kita sini penbek pat ni no pusat mobil ada celah kalian aja oi kamtam di senong di badan pokok sini kan rai nom tu di badan pokok sini bodan iri belah tip kum keblok tu bagi senong kasih kita apa kalian itu apa kan kita penbek kan tam sisi kan no